Iyo witegereje ikarita y'isi mu gice cyitwa uburasirazuba bwo hagati, ubona akarere gasa nk'agatuje ku maso, ariko imbere karimo amateka yuzuye inkubi y'amarira n'amabanga. Aha niho handikiwe imwe mu nkuru zikomeye z'iki gihe, amakimbirane hagati ya Iran Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel. Iyi nkuru ntiyatangiye ejo cyangwa ejo bundi, igira imizi mu mwaka w'1953 igihe USA n'Ubwongereza bafashaga guheruka ubutegetsi bwa Minisitiri w'Intebe wa Iran Mohammad Mossadegh wari umaze kugerageza kwegukana umutungo wa peteroli. Nyuma y'iki gikorwa, Shah Mohammad Reza Pahlavi yongeye gushyirwa ku butegetsi, afatwa nk'inshuti ikomeye ya USA. Ariko ibyo byahinduye icyerekezo mu mwaka w'1979 ubwo habaga impinduramatwara ya Islamic Revolution iyobowe na Ayatollah Ali Khamenei. Mohammad Reza Pahlavi yahungiye mu mahanga, Iran ihinduka Repubulika y'Isilamu yigenga. Uyu mwaka ni ingenzi cyane kuko ari wo watangiriyemo umubano mubi hagati ya Iran ndetse na USA. Mu Gushyingo mu mwaka w'1979 abanyeshuri b'Abanya-Iran bagabye igitero kuri ambasade ya USA i Tehran, bafata abantu 52 b'Abanyamerika nk'ingwate, bamara iminsi 144 bafunzwe. Ibi byatumye umubano ucika burundu, USA yitangira gufata Iran ibihano bikomeye. Mu gihe Iran yari ihanganye na USA, hari undi mutwe wari utangiye kwiyongera mu makimbirane, Israel. Mu mwaka w'1980 Iran yatangiye gushyigikira umutwe wa Hezbollah muri Liban, umutwe ufatwa na Israel nk'iterabwoba rikomeye. Kuva icyo gihe Israel yatangiye kubona Iran nk'umwanzi wayo ukomeye ushobora kwigambanira mu karere. Mu mwaka w'2002 isi yose yatunguwe n'amakuru y'uko Iran ifite gahunda y'ibanga yo guteza imbere ingufu za nucleaire. Ibihugu byinshi by'umwihariko USA na Israel byatangiye kugira impungenge ko iyo gahunda ishobora kuzavamo intwaro za kirimbuzi. Iran yakomeje kuvuga ko ari gahunda igamije amahoro, cyane cyane mu rwego rw'ingufu z'amashanyarazi. Gusa USA na Israel ntabwo babikozwaga, mbega Iran yari imeze nk'iri guta inyuma ya Huye. Mu mwaka w'2015 habayeho amasezerano akomeye azwi nka Joint Comprehensive Plan of Action hagati ya Iran n'ibihugu bikomeye birimo USA, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ubushinwa n'Uburusiya. Aya masezerano yagabanyaga ubushobozi bwa Iran mu bya nucleaire, mu gihe nayo yagabanyirizwaga ibihano by'ubukungu yari yarashyiriweho. Ariko aya masezerano ntiyamaze kabiri. Mu mwaka w'2018 Perezida wa USA Donald J. Trump yatangaje ko Amerika yivanye muri aya masezerano bari barasinye haruguru, isubizaho ibihano bikomeye kuri Iran. Ibi byongeye gutuma umwuka mubi uzamuka cyane hagati y'impande zombi. Mu ntangiriro za 2020 habaye igikorwa cyateye isi yose impagarara. Kuva ku itariki ya 3 Mutarama 2020 USA yagabye igitero cya drone i Baghdad muri Iraq, cyahitanye General Qasem Soleimani, umwe mu bayobozi bakomeye mu gisirikare cya Iran. Iran yasisubiza igaba ibitero bya misile ku birindiro bya USA muri Iraq ku itariki ya 8 Mutarama 2020. Hagati ariko Israel ntigeze iceceka. Mu myaka ishize yakoze ibitero byinshi byihishe ku bikorwa remezo bya Iran, harimo ibigo bya nucleaire n'abahanga babikoramo. Urugero ni nko mu Gushyingo 2020 ubwo umuhanga mu bya nucleaire Mohsen Fakhrizadeh yicwaga mu gikorwa benshi bakeka ko cyari cyarateguwe na Israel. Mu mwaka w'2020 kugeza mu mwaka w'2024 amakimbirane yakomeje mu buryo bw'intambara. Iran yakomeje gushyigikira imitwe nka Hezbollah muri Liban, Houthi muri Yemen ndetse n'indi mitwe myinshi muri Syria ndetse na Iraq. USA na Israel nabyo byakomeje gukorana mu rwego rw'umutekano, bigamije gukumira ingaruka z'iyo mikoranire. Mu mwaka w'2023 n'umwaka w'2024 ibintu byongeye gukora cyane nyuma y'intambara ya Israel na Hamas muri Gaza. Iran yashinjwaga gushyigikira Hamas mu gihe USA nayo yashyigikiraga byeruye Israel. Ibi byatumye habaho ubwoba ko amakimbirane ashobora kwaguka hakaba intambara yeruye y'akarere kose nk'uko byahise bigenda. Iyo urebye inkuru yose ubona ko ari nk'umuriro utazima ushobora gucogora ariko ntuzime burundu. Ni amakimbirane ashingiye ku mateka, politike n'imyemerere n'inyungu z'ibihugu. Ese bizarangira gute? Ntawe ubizi neza, ariko kimwe kigaragara, inkuru izakomeza kwandikwa kandi buri munsi hongerwemo indi page nshya mu gitabo cy'amateka y'isi. Nimba ukunze bikuye muri iki cyegeranyo ndagusaba ukana subscribe kuri iyi video
ugafungura inzogera kugira ngo ujye ubona ibyegeranyo bitandukanye ugezweho nanjye Topa. Naho ubutaha. Ku banyeshuri biga muri level 4 ndetse na level 5, ndavuga kuri ba bantu batakoze stage cyangwa se bayikoze ntibabona aho basinyisha, muri Skyles Rwanda Limited turabafasha. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0783285020. Location yacu tubarizwa mu karere ka Muhanga, aho ziri ku kigo cy'urubyiruko cyangwa hazwi nka Maison de Jeunes, hafi y'akarere ka Muhanga neza. Muri Skyles Rwanda Limited tugufasha gukabya inzozi zawe. Hagere maze tugufashe mu byo wifuza byose.